Ćao svima. Sada ukratko da vidimo kako otkazivamo rezervacije. Primjer, šta znam, čovjek se preselio i želi da otkaže svoj aranžman. Ukoliko bi znali samo ime putnika, da ne tražimo tu po sobi, idemo ovako, samo pretražimo putnik, evo rezervacija, vidimo da je isplaćena u cijelost i na ovo dugme otkaži, mi samo otkažemo. Kada otkažemo, sistem nama daje nekoliko opcija. Krije knjižno odobrenje i daje nama iznos koliko od ovaj novac vratimo putnika, ajde recimo da vratimo 20-30 hiljada, da bude nama lakša matematika, i knjižno zaduženje, odnosno koliko mi zadržimo od ova sredstva koje putnik nama da. Beleška, imamo zašto radimo otkazivanje. Kada idemo potvrdi, sistem automatski stornira rezervacije i oslobodi sobu. Sad, mi imamo istorija na svaka otkazana rezervacija, gledamo ko je radio rezervaciju, ko je otkazao, koliko je drugi agenat, koja je beleška i tako dalje. I možemo vo dokumenti da vidimo da ugovor, evo, Vladica je storniran i kada radimo, primjer, sve stornirane dokumente mi vidimo i to. Vo knjižno zaduženje vidimo dokument knjižno zaduženje, možemo to da otvorimo, da skidamo, i knjižno odobrenje vidimo da koliko pare vratili smo nazad, a u financije sav dug za ovaj aranžman se nestane, jednostavno ne postoji, izbriše se. Tako da to je to ukratko, sa što imamo i spisak na otkazane rezervacije, gdje možemo isto da radimo filtre po datum, po period ili po ime kad su otkazivani. To je to ukratko oko otkazivanja. Hvala puno.